Jajawai tu saka jam-jaman nama kaitina na sulivat. Saka tu suaka jam-jaman na uraja sopuina kainwa samas. Imazai tua pina sasawari-waritan a itay sangas. Imazai tua tapurua kayan, imazai tua itakaran patu tapuru katu sepatakaran. 历代志上10章1节到14节。扫罗王的死。非利士人跟以色列人在基利波山打仗，很多以色列人被杀，剩下的人包括扫罗和他的儿子们都逃跑了。但非利士人追上扫罗和他的儿子们，杀了耶拿单、亚比拿达和基麦舒亚。扫罗周围的战斗越来越猛烈，他被敌人的弓箭手射中，受了重伤。他对替他拿兵器的侍卫说：“拔出你的刀，把我刺死吧，免得我受那些未受割礼、目中无神的非利士人凌辱。”但那侍卫非常害怕，不敢下手。于是扫罗拔出自己的刀来，伏在刀上自刺而死。那侍卫一看见扫罗死了，也伏在自己的刀上自杀。这样扫罗和他的3个儿子都死了，他的王朝也结束了。耶斯列谷的以色列人听说以色列军队逃跑了，而扫罗和他儿子们也都阵亡，就弃城而逃。于是非利士人占领了他们的城邑。战后第2天，非利士人去剥被杀的人战衣，发现扫罗和他3个儿子的尸体躺在基利波山，就剥掉扫罗的战衣，割下他的头，解下他的武器。他们派人到非利士各地去，向他们的偶像和人民报告好消息。他们把扫罗的武器放在他们的一座神庙中，把他的头挂在他们的大公神庙里。基列境内亚比城的居民一听到非利士人对扫罗所做的事，当地所有的勇士就出发，去夺回扫罗和他儿子们的尸体，把他们带到亚比，他们把尸体葬在那里的一棵橡树下，并且禁食7天。扫罗死了，因为他对上主不忠，没有听从上主的命令。他求问死人的灵，而不求问上主，因此上主击杀他，把王位给了耶西的儿子大卫。是那样都出个jaman-jaman。Satu su asin apuru akai imazai tua tapuru katu diluang karam patu tapuru katu sepatya karam。扫罗死了，因为他对上主不忠，没有听从上主的命令。他求问死人的灵，而不求问上主，因此上主击杀他，把王位给了耶西的儿子大卫。就开暖什么？Satu suaka jaman-jaman asini pupatarwan， 终始求问，寻梦向前。要塑造生命共同体，人们需从记忆中重新诠释故事，以理性分析或许能清楚解释事情的原委，却无法产生行动。说理只能成为整理过去的教材，但是故事则能带领人预见未来，让人在说与听的互动中心存盼望，寻梦向前。以色列人被掳巴比伦多年后，当新一代回到巴勒斯坦，他们口中的应许之地，故乡早已变异乡。面对陌生的风土和在地住民的排斥，他们再度感受流亡异地的滋味。这些新时代要如何才能坚持上帝的呼召，走过不友善的环境，
历代志作者为他们讲述以色列传奇人物大卫的故事。作者似乎不太想谈论扫罗，却不得不论及他，因他是以色列的政治体制上王国开始的代表。作者没有以王的身份称扫罗，仅简称非利士人攻打以色列，扫罗打败仗，逃亡，被追击，中箭重伤，为了避免受辱而自杀。这一段简短的记事仿佛没有起头，就直接进入悲剧性的结局。扫罗陷入在恶魔与生蓝海之间的两难抉择，但不论选哪一边都没有机会得救。对照撒母耳记上31章1到13节同一段故事，历代志作者特别多写一段评论，待归回者以新眼光重新诠释扫罗的死不是无言的结局或悲壮的牺牲，而是他对上帝不忠，因为他求问死人的灵，而不求问上主，因此上主击杀他。扫罗背弃上帝的结局，让故事继续下去，不只预示犹大除亡的命运，也诠释了以色列人被掳的原因。这诠释让归回与悔改的读者警惕，尽管生命曾失败受辱，但既然得着再起的机会，就要忠实地重新面对人生。从扫罗的故事可以看到，人若失去对上帝的忠实，就会丧失判断力，看不见他的引领，而到处求问其他势力以求确定感。本段经文提到求问，希伯来文通常把对象指向上帝，在此作者刻意点出扫罗求问死人的灵，将其当成神明膜拜，希望获得指引，因此上帝击杀扫罗，把王位给了大卫。这样的评论传达出一个信息：作为领导者，必须负责任地忠于上帝托付的信念，并将此信念毫不妥协地一路说清楚、讲明白。领导者对所宣告的信念若不能坚持，他就无法遵行体制，无法忠于自己的与跟随的同伴，最终只会屈从权力与势力，陷入孤单无助，失去判断力，而终至民航坠落。Sinaya tu cua ka jaman-jaman. Satu cua asini palaluangatan janiti na pasamarau. No sesemuntin tuata siserapai tuata mundai. Izanu beketina pasazua kibada tua zumanu cematayau. Ini atena kipaparanga tuata kaulidana cemat. Sika aichua cinalivatan ni saulo dayau. Ini karena kibada timadu tua cemas. Baik timadu kibada taichua imaja isrema vavak dayau. Saka bekang timadu sumuku butai chua zumanu samemia dayau. Ini ka sinirengan no cemas. Saka titin nama polat no nama tutsu pasamaramaraw tanti no 17 tuata mundai. Ijuanu paru titin, ijuanu inikatina masalu tuata cematayau. Ijuanu veketina ivu, veketina kibada. Tuai chua inika sinirengan no cemas imaja itu isrem mataka kibada antayau. Sakala tinana kemelang amapolat. Kemudian nama tainu ada sisrapai tayau. Semuntin tuaca mundai. Amina semasa caki pakimana ada kamai dari bawah. Ada kekilengan hati Yesus Kristus. Pai aicho sinalivatan ni Saulo. Na
Panasacora basta varonu patsunutin. Ini kana kiparento atsamasati maju. Sika ikana kiparenti maju to atsamas pai nakaangano sivarani maju to karakuda nakaangano rutimia kete maju. Pai nakaangano inyangka nama pasusu ti maju tayaw. Saka latina nakamela nga mapolat. Kumalia na matayno at si Sarapay. Kumalia at sabuntin to ini katinari kumalang to matayno tina papapili tayaw. Amin at sama-sama manari makaya. Timiyak papupatsawan papupiso rita nutin. Turi makaya tiya sika makazonan to mana sinirengan no adaran. Sakari na makaya tina tamakaya imazay to at parutan imazay to ay serem ayakana pasamaraw. Sika tutswa kajam-jaman asini po patarvan zong si求问 panasitan na panaulidan na kivada tayaw pasusu sakamaya to mana sinerengan to varong no at samas ayaya pasamaraw tutswa kajam-jaman sa tutsu asini pa kinamanamatan uten 人生的判断力从哪里来？我的执行力从哪里来？我是否在一切所行都以上帝的旨意为依归，让他引导我走正路？Sina ya tu soka jaman-jaman aurita kigalui na kinumnem latina na gemalo kinumnem ayakana pasamarau ka inuli。主上帝，愿你帮助我忠于你的命令，能真实悔改，信靠你。我唯一的盼望就是将起初的信心确实坚持到底，好在主耶稣再临时得以进入你的国，靠主耶稣复活得胜的名求，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman nama kaitina misala-sala nga sumupo to amana pinadadikate no semasa tu soka jaman-jaman latina na kiparay nga penasaitan latina na kipaparanga to amana kaulida na takamay tari wawaw. Sakala na makaya tinana kiparare nga pararaw. Ori na makaya tinana pasusu sa kamaya to amana sini pajajakat. Ori na makaya tinana makazwa to amana sinirengan no takamay tari wawaw. Ayakan na pasamaraw. Apo piso ratiso na tiyakan. Saka mali-mali. Sa ityaku sini pasamaraw as sini yaku lamuna na no izo ini kana malungwa lamuna na pazakatanga ayakana pasamaraw tantina mapolat saka mali-mali latina na suliva tu saja kini adawan taja ping an